yitwa Marcos Leonardo Brazilian area yitwa Marcos Leonardo Santos Almeida former Benfica. Uyu musore aravuga ati kimwe ntabwo gihageje tugomba gutsinda ikirenze kimwe. Mu minota 6 inyongera atsinda igitego cya 26 muri iyi saison. Hamagara Brian Gonzalez Alonso Olivan, hamagara Pedro Perez Arena, soreza kumuzamu Carlos Moreno Agustin Luna, arangiza arabacenga arabararika avec confidence, avec experience amaze kugenda agira. Nyuma yo gutsinda igitego cya kabiri, umunyamakuru w'umunya Saudi Arabia ibyishimo biramurenga yinjira mu bafana ajya kubabaza uko bakiriye ibyishimo bituruka kuri iki gitego gisukuye. Iki gitego gitsinzwe n'umunya Brazil, acenze ikipe ya Pachuca nk'umunya Brazil, akaresi mari nk'umunya Brazil, n'abagizi mari nk'umunya Brazil, titizi mari nk'umunya Brazil. Hagurutsa abafana cy'Brazilien yitwa Marcos Leonardo Santos Almeida. Yes! Corazon! 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 Hejuru! 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 Mubicu! 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 Mubicu ni ikipe ya Real Saudi Arabia. Marcos Leonardo yahagaze mu nkweto nziza ya Mitrovic. Marcos Leonardo Santos Almeida yakoreye mu ngata Alexander Mitrovic. Ibitego arabitsinda karahava, amakipe aratsinda atanga n'akarusho. Nubwo Mitrovic ari goal scorer, ariko ntabwo ari umubaya mu byo gukarasima, ntabwo ari umubora cyane. Marcos Leonardo yashizemo na bonus, imara arayikaresa chuchuma. Kunda bebe, kunda uyu musore ateguza witwa Ruben Diaz dos Santos Gatorvez. Uyu musore ateguza Manuel Kanjoba Femi. Uyu musore ateguza witwa Dukodir Kikimatovic Kusanov. Nubwo w'amahirwe ari make kuzagaragara muri iyo match, anateguza Josko Vardiol. Arababwira ati n'iby'amahirwe ni menshi kuzadusezerera muri 1/8, ariko nanjye nzaza nje kubaha akazi, nzaza nje kubabiza ibyuya. Ati nimwitegure rero, mutegure imibiri yanyu, muteguze ubwonko. Ati kumfata birasaba ubwenge. Ati randevu ni kuri uwo munsi 1/8. Kunda ari Saudi Arabia 2 Pachuca ubusa match nayo yari isigaye irangira ityo.